Сразу меняется маленько. Видно поддержка не только наших братьев с земли русской, но и других граждан, которые... Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan para relawan dari Serbia yang mulai dilatih di wilayah Zaporozhye sebagai bagian dari batalion relawan Rusia. Tampak di area pelatihan mereka dibekali banyak amunisi untuk berlatih. Dengan dipimpin oleh komandan batalion mereka, para relawan Serbia terlihat sangat serius dalam mengikuti latihan menembak. Hadirnya prajurit dari Serbia tentu akan memperkokoh lagi pertahanan angkatan bersenjata Rusia. Memasuki hari ke-329, Rusia melaporkan secara total 372 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.891 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Артилерійських систем 2104, РСЗВ 441 одиниця, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4877, кораблів катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190 одиниць. Дані уточнюються. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.